مرحبا جواره، سلاف جواره، ونچاوانن باشن. از مامۆستا گولێ، مامۆستەیە کوردیە کورمانجی، و divê podcastê de ez nizanim ez ê behsa çi bikim, lê ez ê bipeyivim, ez ê biştexilim, ez ê xeber bidim, ez ê deng bikim. Erê, îro 14 Tebaxê ye. واو، چه زود درباس بو. دو حزیران بو، دو ناپیر گلان بو. چه زو بو 14 تباغی. چه زو وقتی چه. هر روش جعمره مدی چه. ام هر روش پیرتر دبن. اره هون چاوانن هاوینا و چاوا درباس دبه. هون چون بطلانه چاوا بو آن هونه بچن. هون چه دکن چه نکن. و هاوینه ازو مالباتا میره خواه. ام چون ازو میره من و مالباتا میره من. ام چون بودروم جهه کی باجاره کی مغلایه او جی باجاره کی ترکانه. و ام لور هفته که من ام چون بحری ام کتن آوه ام بشيف مشيان مخوار وخوار من بهنا خدا قد درسين من تنبون وحفتي من حمو درسين خوا بطال كرن قالكي خوش بو من پر خوش بهنا خدا پشتی بودروم جي ام چون إزمير جي باجار كي تركانه لور دعوتا دوت ماما ميري من حبو. اره ام چون ورج برکو زاوای مالباتا میره من زاوای ما ترک بو قرچی بو. هون نزانن قرچی چیه؟ قرچی انجی دبیجن مترب یعنی جیبسی. اره میره قرچی بو. اره دعوته که بالکش بو. دمان کو از زاروک بوم از استانبول مزن بوم لنافچه که بتالوکه جره دبیجن ترلا باشه لور گلک کرد هبون ترک هبون قرچی هبون رشک هبون. اره نافچه که گلکی بالکشه گلکی جبومه نه بتالوکه بو لجبو کسن بیانی جبو کسن جدر و گلیکی تعلق بو مافیا هبون درز هبون ینکو اسرار دفروشن مروانای دفروشن هبون جایی کی بالکش بو. از لور مزن بوم و تیبی رامن لور دعوتین قرچیان هرتم هبون. لگوری دعوتین کرمانجان گلیکی جودانه و فهم که گلیکی جودانه شبار وجي اف دعوتا لإزمير جي قالكي جودا بو. ولا حاصل ام چون وهاتن من نخست ام عابي ميري من تاني بهيلن و ام چون وهاتن پشتی وی ام وگریان مردینه و گرما مردینه ام شوتاند. يا ربي رب العالمين چه خاص گرم چکریه و باجار. ای سال گلکی گرم بو هنجی گرمه لی 2 هفته بره 3 هفته بره وکا جهنمی بو وکا دوجه بو. دوجه انجی جهنم یعنی هل. گلکی گرم بو آگر دباری. The fire was coming out of sky. آگر دباری. نها باشتره و ایشالله پشتی محکه اف گرما پیس اف گرما کمروف دشوتینه ای بچه و پاییز و هدی وره پاییز هدی وره باجارو که مه جغيني گرما نا بخير افا گرما جبركو قالكي گرمه از هرتم لمالي بوم از نچوم
دکانێژی ئەس نەچوم بازارێژی ئەس نەچوم مارکێتێژی مێرە من دەبێژێ ئەو تو چما دەرناکەوی هەرە سووکێ هەرە بازارێ ئەس دەبێژم ئەس دەرناکەوم گەلێکی گەرمە ئەرێ ji ber wê ez hema bêje her roj li malê me van rojan êvarî em derdikevin dimeşin ji ber ku êvar piçekî hînik bûne êvar êdî hînikin lê nava rojê ez dernakevim heke gelekî lazim bê ez derdikevim helbet lê ez tercih dikim dernekevim okey erê so ez wextê xwe piranî li malê derbas dikim û min destpêka vê havînê min gotibû ez ê vê havînê ji bo YouTubeê û ji bo amadekirina pirtûkan wext veqetînim wext çêkim û wisa jî bû YouTube'a min êdî piçekî çalaktir e kesên ku min dişopînin û kesên ku YouTube'a min baş dişopînin dibînin ez piçekî baştir bikartînim ez çalaktirim û meseleya pirtûkan jî li ser Amazonê êdî pirtûkên mamosteya gulê hene والله divêz şîraniyekî bidim şopînerê xwe welhasil û kelam bi Kurt û Kurmancî li ser Amazonê êdî pirtûkên mamoste gulê hene yek ji va pirtûkan ev hemû pirtûk ji bo zarokan in helbet kesên mezin jî dikarin bikirin û bikarbînin lê kesên ku min ji bo wan çêkir zarok in erê pirtûka yekem pirtûkeke çalakiyan ne navê wê pirtûka çalakiyan The Activity Book ji bo zarokan min bi kêf çêkir gelekî xweş bû wek boyaxkirin heye nizanim meyz labîrent hene û tu divê tu hin tiştan bînî cemhev matching heye min bi kêf amade kir ez dikarim wî bêjim û heke zarokên we hene û heke hûn dixwazin bi kurdî bi wan re hin tiştan bikin hûn dikarin vê pirtûkê li ser Amazonê bibînin heke hûn bibêjin Kurdish Activity Book an jî pirtûka çalakiyan hûn ê bibînin hûn dikarin bi zarokê xwe re rûnin û ji wan re fermanan bixwînin instructions bixwînin se bibêje dibêje boyax bike rabe were boyax bike falan erê ew hûn ê demeke xweş bi hev re derbas bikin ji xeynî vê pirtûka çalakiyan jî min 6 pirtûk amade kirin ev 6 pirtûk jî pirtûkên du zimanî ne yani wêne heye resim heye illüstrasyonek heye û dibin wî wêneyî de jî navê we tiştê dinivîse bi gelemperî ev e lê di hin pirtûkan de egzersiz jî hene aktivîte jî hene xwendin jî hene diyalog jî hene mesela yek ji van pirtûkan li ser laşê min ya navê pirtûkê peyvên min yên pêşî laşê min my body di wir de ez laşê me didim naskirin mesela ser çav kezep dil nizanim ling tilî û hin egzersiz hin aktivîte hin çalakî li ser van peyvan hene û hem jî li ser nexweşiyan hin rûpelene mesela tu yê çav bibêjî I have a headache serê min deşe an jî my heart hurts dilê min deşe ev jî hene û hin peyv jî ji bo zarok hîn bibin dibêje guh bikêrî çitên işte bi xêra guhê xwe em dengên derdorê dibihîzin yani ev beş jî hene lê bi gelemperî bi giştî pirtûkên bi wêne û du zimanî ne îngilîzî û kurmancî û ez dibînim gelek dê û bav dikirin û ji min re wêneyan dişînin zarokê wan çawa li wêneyan dinerin gidî erê meseleya pirtûkan jî ev e min hin pirtûk amade kirin ez dixwazim hîn bêhtir jî amade bikim ji ber ku xwîşkeke min Leyla xwîşka min Leyla du canî ye û kurekî wê ê Robîn me navê wî jina de peydekir Robîn û min xwest hin pirtûk hebin
وخشكا من بويرة بخينة بكاربينن الهن برتوكن دنجي هنا من خوشت يكا بدلي خوشكم نتنه جبو خوشكا خو جبو هر کسی جبو همو مالباتين كد خوازن زاروكن خو بكرمانجي جي مزن بكن وفهم كر مثلا خوشكا ميري من جي دو جانية از دكارم بدم ويجي انجي حوالين خو انجي جانا مالبات دبرسن دبجن ماموسته جبو زاروكن چپرتوك هنم دكارن چا بكن اسي بجم تق امازون يعني اف هم جبو مالبات خو هم جبو دردور خو هم جبو خندکارن خوین دیوباو انجی کسین کد خوازن ببن دیوباو کسین کد خوازن زاروکن خو بکرمانجی مزن بکن از دزانم چافکانین زاروکان گلیکی کمن او اف مسئله پرتوکان و سایه از هر روز بچک دخبتم دخوازم هجماره زیاده تر بکم هجماره پرتوکن لسر امازونه او اف نيزي بلكي 9 ساعة از درسين كردي ددم ومن خوشت هن برتوكان من جي هبن بطيبتي جبو زاروكان چونكي زاروك هكا زاروك بزمانكي نبيفن او زاروك ناميني حتى 5 ساعة اري دوي ام بيشي هيني زاروكن خوبكن اري دوی پیشکی همه پرایوریتی دوی پیشکی همه زاروک بن برویجی من افرتوک آماده کرد اري او کنگی بو بری چنده مهی بو 24 تموزه محبوری 24 تموزه ده او باوه میره من چون آلمانیایه اوکی خزوره من یعنی باوه میره من چند سال بلکه 15 سال بريجي چوبو ألمانيا يجبر كو حوالين ويلي ورهنه لي خسويا من دايكا ميري من جارا پیشي بو چو أوروبايه او چون او بقريان وان او هالروج مرة بحسا وان دران دكن جبر كو جبو خسويا من بطيبتي تجربه که گلکی بالکش و خوش بو ويجي أوروبايه پرحسكريه لي لألمانيا بشو و روج باران باریایه و خسويا من جنك وسايكو جسرمايه نفرتكي جگرمه پرحزدكي دماكو باران دباره پر دجمده یا راستی او دبجه تیرویدن من پروبلم نزم تیرویدن وی باش کار ناکن و کسین کو تیرویدن وان باش کار ناکن جی بهتر دجمدن زیادتر دجمدن و سرمایه هیستکن و فهم کرد او جی وسایه جبر وجی دماکو ام دپیوین و دگوت آلمانیا گلکی خوشه اوروپا گلکی خوشه شتوتگارت گلکی خوشه لی گلکی ساره از نزانم چاوا بکم و جا پشتی کو او وگریان روژا دنه تاوک درکت بو حوالین وان جوانه گوت هنچون و تاوک درکت گلکی خمگین بون وان گوت شن سیمتون نبو لدیسا جی او گلکی خوش گریانه و چون هنوفره شتوتگارت برلینه هایدلبرگ وان جا هایدلبرگ گلکی حسکریه خواندکاره که بن لورا اوین جبركو او هاتم جمرة بحثا هایدلبرگیت کی ازور دزانو بخيراوي ازور دزانو او هاتن وان دو چنته تجي شوكولات آني بون شيراني آني بون جبركو لكردستاني دماكو هن مروف دچن دروه عن جوالاتي كدن باجاري كدن ودمك اللي ورد منن وفدقرن قالك ميوان دچن مالاوان دبجن هون بخير هاتن چاوابو و چديت و چخوار و چكر جمرة بحساور بكن جبرويجي وان جي قالك شوكولات و شيراني آني بون جبركو وان قوت دماكو ميوان هاتن ام ديكارمان تشتابدن وان وك نزان وك سباسية وك خير هاتنية وان دو چنته تجي دو تورك تجي شوكولاتة ألمانيا آني بون من جي قالك خارن هنجي دخم دولابا مجي سارنجا مجي تجي شوكولاتة قالك خوشن براستيجي شوكولاتة ألمانيا قالك خوشن
أري تعماوان جوداية وجغيني في جواتي از جوانا بحسات شو بكم از نزانم أري من ديت براي من بلكي هون دزانن دو براي من لأمريكا يدجين يمزن هر سال تي كردستاني تشيغون على كاريا بابي من دكي ولفان درا دقاري برتوكان دكريت etc. او هات لفي جاري وي جنا خوجي آني وي خانما خوجي آني ميسون خانماوي يعني جن برامن بوكا ما جف عسلي وي يعني مالباتا وي جي فلسطينية لأول شيكاغو يمزن بويا لأمريكا يمزن بويا او هاتن مردينه خوش كامن مزن جي بوان ربو و دو زاروكن خوش كامن جي بوان ربون يعني ميرزا وشيفين ميرزا حفت صالية او وينو دست بمكتبي كر دبستاني كر او هدي تخويني دنفيسي شيفين جي 12 صالية لي ما شاء الله تشقاس درجة تبوبين تو 20 صالية قي بر درجة و از خوش كان من ام قالك هوركن ام قالك كورتن بتشوكن ام بوتي ام قالك بتشوكن وشافين وزحمو زاروكن خوش كامن دريجن جبالكو زعواي ما يعني ميروي دريجة او جي وانجي آفت يباوي خوا او حمو قالك دريجن شافين جي ما شاء الله بويا وكسبين دارك او هاتنور دوسه شوان لجممان خوش بوان بهفرچون گریان مخوارن خوار پیوین جواتن خوشکو برايان خوشن او نها لجندن لجنب باوي منن لإيرو او براي كي من يل اسطنبول جي حاتفر يعني تفدا 6 كسبون خوش كامن دوزارو كنوي براي من خانماوي وبراي مني بچوك او هرشش هاتنور لإيرو براي مني بچوك ودگار اسطنبولي شبر كاري خو و اوي براي مني مزن ويتي نيفر جگوند بعربي ويتي نه خانماوي جبوان رتي هم براي من دخازي بچكي بگرجي و براي بچوك جي ببي بالا فرقه شبالكو قنده ما قلكي دوري بالا فرقه كسين كو نزانن از جكر بوراني ما از لكر بوراني حاتم دنياي اللي اسطنبول مزنبوم و كربوران نافچه كمردينه اللي قلكي دوري مردينه نكربوران جهكو از لي حاتم دنياي جهكو از لي چبوم قلكي دوري مردينه قلكي دويتو 2 ساعتان 2.5 ساعتان باجوي وقنده ما جور ده يعني بتشكي دورتره جبروي حتى كو توج قنده ما دركبي ووري نافندا مردينه جهي بالا فرقه قلك وقت خوازي آجوتن دخوازي جبروي براي مني مزن براي مني بچوكتيني بالا فرقه او ايواري سوار ببيحر اسطنبولي ازي جوانا ببجم يعني براي مني مزن وخانماوي ازي ببجم ليفر بمينن ايروجي ليفر بمينن سبهرن قند جبركو درنگ ايواري درنگ ريا قند من نخوشه قالكي بلندن اوري قالكي بلندن وطنجن يعني دو عربة نكارن باجون دوي يك عربة باجو وتو ري بدي عربياتن اوجي بتشيكي زحمته ازي جوانا ببجم بلا ايشي بليفر بمينن بلكي ام بافرهرن بتشيكي بقارن در دوري اري روشا مالباتا من وسايه يوي درد دنياي خلاص نابن اري وسا از نزانم ازي وكي بس من ديت خندكارا كمن النوهية ناوي وي زينب غين زازا باش ناوي وي زازاية اوكي في خانمي في خندكاري ايميل شانت جمرة قلت
از کرمانجی دزانم لازم خوازم پراتیک بکم مامۆستا گولێ دەماتە هەبێ ئەم بپەیون یعنی بزمان کرمانجی ئەم پراتیکێ بکەن منژی وت باشێ سەر چاوە و هەفتەیە بۆری ڕۆژە ئینە دەرسامە هەبوو کامێرا vebû jineke 69 salî erê weşaş nebihîst 69 salî li hemberî min bû jineke gelekî xweşik bû oh my gosh çavên wê porê wê axaftina wê gelekî xweşik bû gelê min ji wê re got min got wow pir delalî erê wê ji min re got wê got ez nîv misrî nîv jî fransî me min got kurmancî çi eleqa tu çima kurmancî hîn dibî wê got bavê min ji Diyarbekirê ye lê dema Osmaniya bi artêşa Osmaniya re çûye Misrê û li wir maye li bajarê İskenderiyê maye û li wir malbata xwe malbata xwe afrandiye malbata xwe çêkiriye û bawerim dayîka wê Fransî ye okay bavê wê kurmancê Diyarbekirê ye û dayîka wê ji Fransayê ye û ew jî niha li Fransayê ye wê got ez li İskenderiyê çêbûm û mezin bûm piştî wê jî hatim Fransayê lê got niha malbata min hemû li Kahîreyê ne û wê got bavê min jî bi heslê xwe ji Dêrsimê ye yani ji Dêrsimê çûye Diyarbekirê ji Diyarbekirê jî çûye Misrê li Misrê zewiciye bi xanimeke Fransî re û ev Zeynep çêbûye gelekî hecêb e û min ji wê re got min got ev çîrokek gelekî hecêb e ez dixwazim bi te re ji bo YouTubeê videoyekê çêkim wê got temam yani di pêş te belkî ez bi wê re videoyekê tomar bikim û li ser YouTubeê jî parve bikim xanimeke gelekî baqil e gelek zimanan dizane berê mamosteya zimanê erebî bûye gelekî jîr e maşallah bênezer ez naxwazim wê çavînî bikim wê nezerî bikim erê wilo min xwest ji we re behsê bikim erê civata me ya îro ev qas ev tiştên ku van rojan ez li ser dixebitim û dikim û tiştên ku di jiyana min de diqewimin hemû evin heta podcasteke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de û li xwe baş binerin roja we şeva we dema we bimîne xweş bi xatirê we çaw çaw